Shalom manhita saluna kadamang dainang haanggiku nang nahu paribot bagasan buan itu hatta Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat lahita saluna kamanginan tabe parhorasan masih hami kodeta rasur hatta di tition bulitan supang di bagasan rasen roha nasihat Tuhatta lima dinalaho mengguru kita mana mengarata-rata edeta tu hari Minggu di tanggal 5 November 2023 minggu na 22 hondong Trinitatis masangat macahuba marhite hamorau dohot dagingmu muliakanlah Tuhan dengan harta dan tubuhmu matoping ini minggu tak kamanginan nang lupa hama kamanginan ya karena soman subscribe dope jika majola tombol subscribe nih like tinggalkan komen di share tipe kamu lonceng notifikasinya kamanginan asa tetap update tamu di akan uploadan nami na terbaru guru mana perjolis yang nomor ono ayat sada dohot 2 upload kami boros simamora. Puji Jehovah nasangap hubut mardulian hamu sudena paroha naringkas masih nomor 400 ono 10 pitu ayat sada ditambah ayat 4 asini nomor 424 kemudian ayat sada 12
kemasan nomor 440 kamanginang ayat sada. Dung Tuhan Yesus nampunah sanggup damainya biar ulang dari pergulatan malunai nasa dosaku nam sai dobi tabarito udah timamu saya sa nomor 460 ayat sada 22. Sa nomor pitura 470 sada 22. Yesus oh
buka senomor 614 ayat 1-2. Yesus teman di Tuhan ta, mana tenang dihital selalu nak ada menginang. Soalnya majalah saat di pargurata kurang lebih di paradionami. Mohon dimaklumi menginang. Agak mah ditambah itu hatta dihita habis suhon. Ima dinalahu parat parita halwau kita marhite buku deta natai dehon seganok hari seganok minggu di joro di Tuhatta bain sangat di Tuhatta bain pasu-pasu yakana begesa. Salam sehat madita saluna salam oras Tuhatta mangaramoti. Shalom, oras.